Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Siga ka di iti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na? Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka di ita? Ay nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko ang makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magtaramidam dito balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digusam, pakanam, kan no adda ti daduma masapul na, pagserbyam. 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. Dati nasabat ko babae di tadala ni tay. Isu ka di day ti in refer ni isang akasukat na ama nga si kaso kan nanang? Wan manong. Naimbag man tamayat nga agbantay kan nanang. Ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya ti kasta rumrumwar iting iwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laang may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apagsirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakdar iti bukod na. Masapul ang matulungan. No daduma, masapul kanupay ang mabagkat. Ay nawaw. Kaslan narigat mat gayam ba kay? Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ngay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kaday? Akabalam nga aramidan na ita bakit? Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga aga brodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa'y ngururayan ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon kag trabaho. Ha? Oh, apay akas ti reaksyon mo. Saan ka di ati imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wan ma'am. Di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Ayun gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamot ti makaamuhag dalos, ha? Agyaman ak, madam. Iba ti klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito banay. Agdalos ka, kandigusam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Sino ti boss dito aya? Siya po no si ka? Ay, kwa, da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, noan niya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong metlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Diyak kayat ti bangus analabaga ti matana. Areglado, madam. Noan niya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abangus man, Tata Philip. Anya pa'y nakaw. Day tala ang tata. Isula ang matiin pagatang ni madam. Aguray ka. Si kakaday tinaisukat ka ni isang. Si kati mangibantay iti ina ni Emma. Uwan, tata. Apay ka di? Mano nga aldaw mo nita. Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? Sa payla ko mata maanusam ti ugali na. Anyat ko nayo, tata? Ay, kwa. Ay, lawan ka. Kasla adda kayat yu asawan, tata? Ay, awan ba't kitay? Apay na dyan?
kumporme metan ti may sawsawang ka. Mala, mabit lang na ka nga. Isupot ko ti bangaws agat gatangam. Amangan ko nak no malipatak pa ay. Ay nawang, apeng agtugtugaw ka lang dida si ka Giselle. Asinaw tinang ibaga ang mabalin mo ti agtugaw, ha? Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan ka ramidam, di gusom dagiti asaw. Kan agluto ka matsangan, iti kananda. Sapay, 21 amin ti aso na. Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikaswak. Oh, apay di ka pa'y lagunay dita. Agawa amit ata na mapanan ti oras. Anyat orasan yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagiti nga asaw. Uwan, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog, no di mo kaya't asukatan ka. Nalawa? Unay kan ima din ko. Anya manentar aramidam dito'y balay, manong. Saan mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita? Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang ti trabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso ti mang pakpakan ken mang digdigaws kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan mo't langan ti aramidon na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramiden na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunan pay lang ti trabaho na. Sika kumamit ti mga sikaso kadagiti taraken mo ah. Ay naagtal na ka man no awan na saya at nga ibagam manong. Saan asyak ti umay murang-rangan. No anya ti makitkitam. Aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan, madam. Iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag-day off ka. Di gusam pa'y nga umuna ni nanang kandagiti asaw. Agluto ka mo ilaangan iti kanunda. Ay, nawaw. Na, da reklamaw? Ah? Awan matkit di, madam. Oh, apay nga ron akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga ag-day off ak. Tapno awan ti parikot, madam. Kasta ti kayat ko. Awanin ti ado asaludsod. Aramidem latan no anya ti imbaga. Tapno awan pariko. Ay, makabanlog mat. Ay nawaw. Apay nga talaga nagawid ka, Giselle. Alas 12. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Day off kong agpaiso lakay. Apay nga road nga talaga nagawid ka. Kasano mo namin? Day off ko, ngam dinigos ko payla ang tibaket kan ti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya? Uray day off mo, agtrabaho ka latta. Isumat ngamin ti bilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin, sakbay nga ag day off ak. Oo na yan. Anya nga ron ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang kumaa, tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo, kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang ti bus mo. Ada pa 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramida. Anya ti umay mugatangan, basang. Shampoo man, tata. Agpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita ah. Wen ta intedan ni Madam Titangdan ko, tata. Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata, 8,000 matiinted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagiti aso na. Ti saritaan mi, kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang ti mang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naan, talaga nga abusada na itaabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaunan na ide.
Jay daduma, nagabrodan. May mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na lang, tamaya dayo kamat iti pamilyam. Day tamot laang ti may saan nadlaw ko, tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, steady latta. Saan matan amanayunan? Anya tinaramid mo igerwar si ka, Giselle? Gimata hakla ang iti shampoo ta agdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan ha. Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya timbagbaga day di alakay kan ka ha? Awan mat, madam. Di nakululbutan kunak manan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay. Iti anya aga po ngay, madam. Ay nawaw, awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Diyak kayat amakisarsarita ka iti day di alakay. No adda gatangam, ijay bangir nga istor ti papanam. Nawatam. Uwan, madam. Apekas jay mati pa nagsasaum ken Giselle. Sika, ima. Ay, pakibiyangam lang aminan, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar lang saan atila pakibiyangam. Nalipatam sama, asyak timang susweldo iti mga asikaso kininanang. Well, namok day ta. Sika ti aggas-gas tos para kininanang. Tasya, simple lang nga mamirmiraot. Tilang matnatangkan prutas ti kabalak nga itad para kinana. Day tangarod ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Manakibang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kasi matpima na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan analaka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pa saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog matjay tao. Huston, ang talakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y ginalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y ngamin ti inayo, madam. Ninanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat nakano ti agpainit. Isu ajak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan ati isaronom. Uwan, madam. Aramida ko. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi. Apay talaga song batam tiyawag ko. Kunak man mo alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensya kan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man o dagiti lang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Diyak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Kasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Uwan, kasapulan tayo ti kwarta, hanggang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagak ken kwa na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadya kon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samad iti abro na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweldo na. Isumot lang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti banog ko. Pasensya kayon, Madam, ngam agsapul kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan? Agit-kat kan iti trabaho? Wan, Madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Diyak ngaminan kabailan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manula ang madya agdalos aglaba, mga sikaso kan nanang kan mga sikaso kadagiti asok. No, kasta ti kunayo. Da kayo laangan ti mga ramid, Madam. Tasyak, talaga adya kon kabailan? Saanan akabailan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaum ha? No pumano ka, pumano kan? Ngam di mo namnamaan nga itod ko pa iti sweldom, nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya timbag bagayo iti dayja a Giselle? Nay,
Di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo, tapno pumanaw, tapno agikat, iti trabaho na. Saan ka nga ramit ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa ilang. Sakbaya pabasulan na. Salud-sudan pa nga umuna ti bagay. Amaw nga amam noan niya tinagkurangam. Saan na masapol nga ibagak na ita. Amin ang nagbalin ababaunan niya kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga aman ti kabsat mo si Kamigay. Apay ka day, Tata Philip. Anya man ang tinaramid ti kabsat ka. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka na, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat ko na yaw, Tata. Pimanaw ni Giselle? Buwan, kasanumat namin. Abusada launay tibak ng akabsat mau. Tiyada siguro iti panunot nakit saan ang mabambandaw jay tao. Anya? Talagang awan agbayag ababaunan na. Wala ta kasanaw kat dakas magtiugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita? Pimanaw laang no pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang. Si kaman kit di tagbiro. Pilyom tay nagagat na anos kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Oray no kasanupay ti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kastang ugalem. Hawan lat ammo ading kaw. Mabannog ken maumadan tumatlaang. Asino nga rodan nga iti mga sikaso kin ni nanang ita. Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasanumat ti trabaho ngay no kas na lang. No nagbalin ka lang kumana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag? Parikot ita. Ay, jakam mo. Manulaang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita ang ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga busada. Tulungan nak nga rodang. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato manasaya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da nasaya at ti trabaho da. Ay, nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At dapat gaya man ti store ditoy. Ha? Ay, un gayam. Siyak ni Rico. San siguro pamilyar ti Ropakin ka taga-abagatanak ngamin. Ah, isumat lagayam Si Kangay, anya mo ti madaydayawan hagan mo ading. Ay, kulasa. Kulasa tinagan ko. Single and no boyfriend since birth. Ano ka sa tangarod? Mabaling ka ti amaala ti cellphone number mo? Di ka matanakan. Tas single mo't laang da tao. Ay, nawaw. Iti kasta a kinagwapong? Pudno ti bagbaga ka ding. Awan pa sa awak. Isip mo ti number mo. Tapno nalakalaan nga i-text ka.
samot di kasarsaritam itay Mare Kulasa. Ay nawaw, amum day di alalakay, Mari Simang. Nakit-kitak laang. No sa anak ngagbigdaw, taga-abagatan day jay. Husto ka, Mare. Taga-abagatan at talaga day jay. Amum ka day? Inahala na ti cellphone number ka. Ka, intad mo man? Ay, una. Kitam lang ha. Amangan mo't no pagtripan na kalaang day di atao. Saan mo't siguro? Ay namare, di ka agtalag adagos. Ta saan tayo nga amutipod no akin ang tao na? Saan tayo ida ka aruba? Kan may saan tayo matlaang ida a close friend? Anyat amu tayo ngay, may papan kadakwada. Nanang, anya ti sida? Ay kat natang manan Ay nawa, kimatang kay kumamit. Ay tayo naimas ama sida. Ay naanak ko, pinagbayad ko iti utang ti kakaiso na akwarta. No agsapol ka ngay nga men iti pagtrabahwam, tapno adda maipawit mo kadagiti aginam. Awan pa yung pag-applyan, nanang. Uraik latan adda agayab. Kanon to nga raw, Addan to ka din, nanang. Panahon kayo ba? Anda labiit pa panak. sa dino manaon. Agdis kitara kiti naimas ama sida. Nauma ko niti bulbulong. Pagdiskitaram ngay, Basta, ada amok, nana. Naimbangal daw mo, miss. Nay, si Kamat manan. Anya ti gagaram, Rico. Kaya't kala makita. Kasta ka day? Ken, umayak ko agpalista, no? Okay lang ken ka. Anya ti ipalistam? Karnit baboy ko mano, adda. Ay, una. Adupay mat. Mano akilo ti utangam? Sika, manuti ipautang mo. Mabalin mat ti 5 akilaw. Ay nawaw, nagadaw. Okay laang. Si kakit di mat. Mabit lang. Taisupot ko ti utangam. 5 kilo a karne, nanang. Abasto tayo iti makalawas. ay nawaw. Nangalamat iti 5 kilo a karnay si Karikaw. Kunakmat ka na kayo, nanang. Agdiskitara kiti naimas asidaan tayo. Amangan mat no tinakaw mo day taw. Ay nawaw, saan mo ta? Sa anak mo nagtatakaw. Siguradom lang si Karikaw. Uwing ka din, nanang. Iluto yung kiday tayong sangpot ko a karne. Tamno adda ti sidaan tayo. Asin daw jay lalaki, anapan dito istorbo itayag sapa. Ni Rico day jay tatang. Ni Rico at taga-abagatan? Amuyo day jay tatang. Uweng, hindi lang nagan kinrupa na tiamaw. Saan kami ngamin aklaus? Agtetex nga rod kanyak tatang. Ay nawa, anya titetiks na king ka. Good morning, good night. Nangan ka ka din. Kan adupay tatang. Nay. Kita ang anak ko. Ang mga mutno ang angawin na kalaan day ta lalaki. Apay ko mga aramida na tikastakot na pintasak mo tatang. Ay basta, agan nagjaking ko na. Ang mga no dati daki sa panggap na king ka. Narigat talag kita sa bala tao itapanawan kunak malay. Agring ka man si Karikaw. Rico! Ninanang madabay ka gaya. Awanan ti maisang abagas. Agring katabapan ka gumatang. Mutoy karutan di may gatang, nana. Saan ka manen nga agbaybayag ija istura? Iti ayan ni Saling ti papanam tapnos asidag. Well, di ka matanakan, nana. Agsubli ang mutladagos. Taad dati pakitrabahwak a construction ita. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno at damot maipawit mo iti aginam. Kunak ngamin nga iyawid mo ida dito'y balay. Saan nga rin kahit ni Amit agawid dito, nana? Wen tano at dada dito'y balay kat feeling don kamat piman. Naimbag kumaa, no nagagat ka nga trabaho. Ngam saan mo? Muntik din ti maigatang iti bagas, nana. Awaanin ti ato asao. Tahakon dito istor ni Kulasa. Utang pa ilang ti bagas. Kukwa kung ti kwarta nga inti dinarang. Nay, si Kamat gayam Rico. Anyat umay mo gatangan. Mabalinte agpalistamanin Kulasa. Ay, anyat ipalistam. Half kaban abagas man.
Inan-anusak ti may dito istor mo uray. Medyo adayo. Naimbag at maanusam. Oh, agpili ka, no anya ti kayat mo abagas. Anya ti may mayat dito eh. Mayat amin. Dahito yung latang din. Ala amon. Di bali ta damat motor mo. Saan ka mabannog ang magmag na? Hello, Rico? Naimpaglaan ang nakaring ka pailaan. Adda ka di ibagam? Imawag ka mat katrabiin. Panagtuturugan. Kasapulang namin tilaw. Katrabiin mo tayo. Awan pagpanudak dito eh. Manuti ka sa pulam aya? Regular 300 laan na da. O sige, anusam nga orayan ta ilod ko. Di mo liplipatan ata kasapulang at talaga tilod ita. Wen. Okay. Good night. Sweet dreams, kulasa. Kastamat ken ka, Rico. Good night and sweet dreams. Ay na. Kastoy gayam ti maadan iti tixmate. Mayat itirik na. Ay nawaw. Awan magayam ti kargat istor mo kulasa anak ka. Wen nga raw. Sa anak pa'y ngamin anak ka purchase, tatang. Kit nun lapun-pun no ti istor mo itay. Ita, naka one seat apartment tayo nakitilakaw. 2 seats apart pa'y di gayam ti kaduma. Agpurchase sakto no kwa, tatang. Dakkel ngamin ti pautang ko. Sino ngamin ti nagibaga ngagpautang ka? Ay, siyempre, kayat ko ti makatulong, tatang. Winagam kita man. Dandan ni mabangkrap ka matay. Makargaan tumanan, tatang. Anya ti umayo alaan aya. At dapay la ako masuka. At dapay dua na bati, tatang. Mutuyan tamay sa tagatangag. Ne, awan mat gaya man tila kung mare ko lasa. At dapay mat amaray. Adda ang mabilbilang matan. Adda ti bangus dita maray. Ay, naibusan maray. Bagas kan mantika ngay maray. Mantika la ang tadda maray. Ay nawaw, awan mat gaya man dagiti gatangag ko mamaray. Dakkel samot tan ti pautang mo. Ay, un nga rod maray. No apay ngamin nagpautang kapaylaang Narigat nga tati agsingir. Si kapay yung ti ma-stress. Agsingirak to, maray. Ay namare, no siyak ti sika. Isurat mo iti sangwanan ti istor dagiti utang da. Barang agbain damot Tano di ka agsingir, ay awan na. Mabangkrap ka talaga. Aguray ka. Niri ko ti lumabas Di nakmatan pagan Saan matan nga agtetext kanya? Saan nakaslay day? Pukkawak man. Rico! Rico! Ay, una yan. Pinukkawak lang. Nagpartakmatan nagpataray iti motor na. Ay, sos. Madiday to yan Kaslain gagara na matan. Tesi, 120. Rico, 12,837. Day, kanya ti sursurat mo kula sa anak ka. Listaan dagiti utang, tatang. Ay nawaw, agasang banday tanga utang di Rico. Ay, nagdakkal nga ro, tatang. Dayjay Rico ti top 1, isuti kadakkalan iti utang. Agasang banday tanga utang na. Nagpuskol lao na iti panagrup-rupa dayjay alalaki, tatang. Apay ngamin ang pinautangam. Ay, nailaw anak nga ro, tatang. Nag-sweet mo't ngamin kanya kampay iday. Ay, una yan. Ututo ka bay. Binalakadan ka iday. Adi ka basta agtalag iti sa bali at tao. Tanarigat agtalag kita panawin. Nagpautang ka pilagayam iti day di alalaki. Kita am day ta. Dandanin mabangkrap ti istor mo. Ay, iso nga ron nga agsingira kong tatang. Diyak kayat ti mabangkrap. Ay nawaw, pinautangan mo't gayam ni Rico maray. Uwan nga ron, maray. Nailaw anak. Agasam nga iday tanga utang na. Ay, iso ti kadakkalan iti utang. Apay mat ngamin pinautangam day kaya lalaki. Nagbidutak nga ron, maray. Nailaw anak laang. Kita no asino ti lumabas mare. Ha? Ay nawaw. Hindi Rico.
Na? Sino di inlugan na iti motor na? Diyak mo babae mo. Nobya na siguro. Tiawanan ba in alalaki? Hoy, Rico! Agbayad ka pa yung muna iti utang mo! Shh! Di ka agis skandalo, amare. Nagado ti lumablabas. Umayak man na kong. Anya ti masapul yaw, nana? Imayak, tada na kaibaga kanyak, nga ka no utang ni Rico dito'y isturmaw. Ay, adda talaga, nana. Iso ta nakasurat dito sangwanan ti store. Ay, nawaw. 12,837? Wan, nana. Iso ti kadakkelan iti utang. Apay mat api na utangang pailang day di atao. Ay, kwa. Nailaw anak nga ron, nana. Nag-sweet mo't ngamin day di ari ko kanyak ide. Anya, Day tatipudno, nana. katno adda asawa ni Rico. Kinapudno na, adda ni Ami di tabalay ita. Ti ko na anak kanya kat single kanupay, nana. No di kat agraraman aday ta Rico. Single mo't nga bagbagana. Inulbudan na kalaang tiluko. No kasta, da kayo kaditi ina ni Rico, nana? Ay kwanak kong, saan asyak? Kaanakaklaang ni Rico. Ay ibayam, kasaritak to ti kaanakak. Ibagak abayadan na ti utang na dito'y isturmaw. Magimbabaing kalaunay, Rico. Ay nawa, kasangsangpot yun lang. Napudot at agos ti ulay. Apay ka di ayan, nana. Mapan mo kita ang tinagan mo, ijay istor ni Kulasa. Agasam nga itanapan ka pa'y laang imutang ijay, kat ado mati istor nga asidag. Anya? Jay baro nga istor ijay laod, ti kayat ko asawan. Anya? Kasta unay tibain ko, iti akin kuko iti istor. Sinaludsod na pa'y no anak ka. Ay kat ka nakaklaan ko na ka, tanakababain launay tinaramid ba? Agraraman ka pa'y amang ibaga single ka. Psst! Tangiwat yung nana. Nakatulog pa ilang ni Ami. Kung nagitubing. Kasanulaan lumanggag ni Ami ti bagbakayo kat sinaanak. Ay kat gunggunam Ala, maban mo bayadan jay utang mo. Saan asyak ti ibabain mo kunak manang? Naimbaglaangan tadidak am mo ijay. Pasensyakan ko lang sa. Nagulbudakin ka. Kinapudno na. Ay, nawaw. Diyak kasapulan ti palawag mo, Rico. Nalawagan ti amin kanya. Ti bayad ti utang mo, ti kasapulak ita. Uwin, bayadak ti utang ko. Kukuha mong ti supli. Yung pakaasim ta irisong tinagan ko taning. Nakababain ka dagiti makamam mo kanya. At damot gayang kwartam. Kwitstan awanon ti utang ko kengka. Mala, pumanaw kay di sangwanak kat pangaasim tadikan agpakpakita kanyak. Jakon kayat makita pa iti panagrup-rupa, Rico. Da kayo man pa iti agbantay iti store no awan aramidan niyo, tatang. Isupay ko man no adda gumatang. Adda nagbayad iti utang da anak kaw. Adda, tatang. Iso ti mapan ko ipurchis ita. Nagbayad ni Rico. Wan, tatang. Nakabayad ang tiluko. Naimbaglain tadi na intarayat. Day tangarod ka, tatang. Pagkadalam da ita napasama ka na ko. Sa nagapota na saya ati tawagin ka. Kita talik kamitay na dagos ka na kwada. No daduma, ang pamarang dalaang anasaya at taada ka sa pulan daking ka. Kita ang tinapasama. Dandani mabankrupt istor mo. Saanan ang maulit tinapasamak, tatang? Talaga saanan tamanipod ita. Agan nada ko. Naimbaga bigat mo, mare. Gumatangak man iti asukar. Day talang kaday, mari si Mang. Wen, mare. Ni, ado man ang tikargat istor mo, Kompleto manan. Ay, wen kapurpurchis ko lang idikalman, mare. Naimbaglangan ata nakasingir ka iti utang da. Wen nga rod, mare. Kita mare. Amangan numailawan ka manan. Di ka agbalin nga uto-uto, no di mo kayat amabangkrap ti istor mo. Ay, nawaw! Saan adakas no agtalak ka iti padam a tao, ngam agannad ka. Piliam anaimbag ti tao a pagtalkam, tapno di ka maisagmak.
Laglagi pa nga itaapanawan, adu dagiti managpamarang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga kay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaawag ka mat, ang hilo anak ko. Ada ka di masapul mo. Adaman ang tibayadan, minanang. Kasapulak ti kwarta. Ay nawaw, manuti ka sa pula manak ko. 5,000 kumanod da. Jay daduma, igatang ko para iti project may. Ay, sapay 2,000 lang tinabat-bati a kwarta kanak ko. Ni tatang ngay nanang. Ay na, nitatang mo pa iti kunam. Amumot ti ugali day dya a tao. Sana mabalinti kastang aramidin na nanang. Sipod elementary aging gayta dandani agturpusa ko ni ti kolehiyo. Kat awan tinay tultulong na. Maala, tapadasat to akasarita ti amam inton madamdama. Barang adda maitulong na. Sige nanang, awagan da kadagaws, tapnam mo. Sige, anak ko. Agtugaw ka pa'y man, tadda ibagakin ka, Gardo. Anya man ang tibagam si Kambina. Kwartang samit man ay. Kasapulan ni Angelo ti kwarta. At nakita makwarta kaya. Na, nangip-ipanam ngay ititangdan mo anak i construction. Ginastos ko na. Uri labusan na kita, talagang awanan ti kwarta. Na yun ti kasta. Sipod nagadal ni Angelo. Siyakla akanayo ng tagsak-sakripisyo para kankwana. Manuabulan laangan kat agturpusan day dya iti kolehyo. Sino nga men tinangibagakin ka, apagadalam da dya tao. Kat awan lang arutan kwarta tayo. Nawan ti kwarta, agi katlangan. Day takot tiyak kayatkan ka. Naimot ka launay. No para iti pamilyam, awan ti kwartam. Ngam no para iti sabali a tao. Apaw, kasla di ka may busan. Pangasim man tadi nagreng-rengen. Amo man na bambanog da tao. Basta pa lang mati pagbagam. Ay nawaw. Adaak manon, Maridelia. Naimbag nga aldaw mo, Marivena. Anya ti umay mo ibaga. Mabalinti umutang, Mare. Kasapulan ngamin ni Angelo ti kwarta para iti panagadal na. Ha? Kasuswildo laang matdala kay mo, Mare. Awan ka nung arod kwarta na, Mare. Ay nawaw. No para kada kayo a pamilya na, awan ti kwarta na. Ngam no para kada giti gagayim na, kaslabak nang. Nalabos mo't di kasta aki na imot na. Ay, day tangarod, Mare. Imutan na launay ti pamilya na. No siyak ti si ka, Mare. In pa di SWD daytan. Kaano nagado arason na, Mare. Hay na, apo aya ti kasta a klase ti asawa. Mano ti kasapula, Mare. Uray 3,000 lang, Mare. Di ka madanagan. So katakmit lang inton Sabado no maalak ti tangdan ko. Naimbag laangan, tanaranaan ka dito'y dalan, Marivena. Apay ka di, Mare, Nalabsak nila kay mo, Mare. Ijay? Ada dita store, Mare. In libre na iti merienda dagiti gagayim na. Anya? Kunak tumog kang ka, Mare. Ada ti kwarta na day jay. Ay, una yan. Ado ti tinapay kan soft drinks aginatang na, Mare. Ibagak kang katap no ammom ti aramidon ti imot nga asawa, Mare. Ay, talaga siguro adi na kaya't ti tumulong iti panagadal ti anak na, Mare. Ngam agsagana day di at tao. Agawid lang. Kahit agdiretso ka manan iti silid tanapsog ka. Anya manan day tangay pagbagam si Kavina. Amo man na bambanog na tao. Tikunam ka di kat jack amo tinaramid mo, ah? Ay nawaw. Anya manan day tangan naramid ka. Inlibrem ka no mat iti merienda dagiti gagayim mo. Fake news day tabakay. Kat no sudatin ang ilibrikan niya. Adda nakakita ka. Sika tinagbayad iti meriendayo. Nalawanin. Siya nagbaysok ti nang ilibrikan ako na. Oh, makitam day ta? Idi ni Angelo tag kasapulan. Kunam nga awan kwartam.
Kabailan nga ilibre dagiti gagayem mo. Ngam di mo kabailan nga itad ti masapul ti anak ta. Anyan gardo. Hindi pa imod nga ibagbagakin ka, at diyo ipilit apagadalan no diyo kabailan agastusan. Na, asino tinamnamaam amang iwantukan ka, inton kumapsot ka, Asino, agpanunot ka man anaimbag, panagkunam ka di, kat aywanan da ka dagiti tattao nga iliblibreng, Ulay kan si kagardaw. Anya dinadamag ka, nagilibre ka man na ti merienda di ta store. Asino tinakadamagan niyo tatang? Nagpulong samot na di avena ka na kayaw. Nagiti kalugaran tayaw, ang makakitkita iti kastang aramidem, tinangidarum kanyak. Anya, kita kumabat siya aramidem Di kumamasapsapol ni Angelaw ti paggastusam. Laglagi pa masaan nga agnanayaon kat napigsa kang agtrabaho. Siya man ngamin tinakita yung tatang. Wan ata nakababain ti kasta. Amam ti pagbagadang iti tao. Paidam ka kanaw iti pamilyam. Paidam? Ano paidam? Anya ko ba? Ano ko? Aping agsipat kayo ngay tatang. Subong ba't ka pa Ano ko? Ni tatang mo. Lakayan ka ngam awan manak na agam mo. Kaya't mo ta saan lang aday ta ti maramanam. Sarang tatang. Gusto lang. Anya ti planom si Kagardo? Apay ka rin. Na, graduation ni Angelo inton bigat. Di ka mapan? Aya. Imbagak mo't kun ka idi namin sanpay ngal daw. Sapay wan ginatang ko nga isuot ko. Nagado-abado dita. Ambukan. Rumarak labit, mapanak gumatang kan manang lalin. Ano tila ako na dadya sapatos ka? Kano rabin? Nasa papay. Saan pa yan ang rikip na gijay? Naimbag ka pa'y. Makagatang ka iti baro a sapatos mo. Da kami iti anak ta. An-anusan mi tay sigod a sapatos may. Gumatang kay tumot ano kwa. Saan kayo mataparparita na gumatang kay? Anya? Panawan ka man langan. Ngay tanto man lang iwat mo, di makadaw. Makarengreng. Ay, han! Agsubli ka dito, Gardaw! Gardaw! Lalpas mo't langan ti graduation mo, Angelo anak ka. Anya nga ti planaw? Ag-review ak tatang, ag-board examak pa Ay nawaw. Adan samit man mabayadan. No ag-enroll ak iti review center, at da talaga ti mabayadan. Ngam no ag-self-review ak, awan ti mabayadan. O di day talangan. Tiyan niya tatang. Ag self-review ka langan. Tapno sana sayang ti kwarta. Anya? Tapno makatipid tayo. Narigat man na kumkumpurmila di tan di paggasgastusam. Amum ba't na nagrigat tagsapon iti kwarta itaapanawin. Board exam mo magaya maninton umay alawas, Angelo, anak ko. Wan nga rod nanang, madanagan na klauna yan. Ay nawaw, anya nga iti pagdanagam, nag-review ka mo. Wan nga sa bali tamat no adda ti review center nanang. Di bali ata adda online anak i-review ram, anak ko. Wan nga saan mata kompleto day jay nanang. Ikararag tay latan iti apo. Asapay la kumata maipasam ti board exam mo, anak ko. Tapno makapagtrabaho ka mailaeng. Di kay madanagan nanang. Aramidak ti kabaulak. Tapno makapasaak. Kasta, anak ko. Uray kurang ti suporta nga ititad ni tatang mo. Aramidem latta ti kabaulak. Manungay ti intad mo nga allowance ni Angela o Gardo lakay. Awan intad ko bakit? Imbagak metken ka nga ikam ta board exam da ita. Bumawi ak tulakin ko anon. Ay nawaw, kaano bumawi ka? Nalabos ti kasta kinapaidam mo. Naimot kalaunay iti anak mo. Naimbaglaangan tamay salaang ti anak ta. Aglablabos kan Gardaw. Naimbag pa'y ni nanang inikan na ni Angelo iti allowance na. Siga ngay, saan mo't amabalin nga ipasam kininanang ti responsibilidad mo kas ama ti anak ta? No, adda, di lang tidak ko ma. Amok nga adda, ngam sa balilaang ngamin ti pangpangrunam.
Ay, nawaw ka. Ada ka din resulta ti board exam mo, Angela. Adda, nanang. Ni, apay nga rod anak kami suot ka dita. Di mo ibagabagsak ka. Joke lang, nanang. Ha? Kaya't ka di asawan day ta? Amay sakan amay stro, anak ko? Wala, nanang. Ilpiti matlaangan ti kakaiso ng anak niyo. Ay na, congratulations, anak ko. Agyaman na klaunay, nanang. No saan aga po iti sakripisyo yu para kanya. Amangan no saan ko amaragpat na giti arapaap ko. Congrats, Angelo, anak ko. Agyaman tatang. Ang damot lagan maestro nga anak may. Wen nga rod, tatang. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang. Anyat ko nam. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang kunak. Ay, nawaw. Api akas tamot tanti ibagbaga manak ko. Pudno tatang. No saan aga po kininanang. Amangan no sa anak ka nakapagturpos iti kolehiyo. Wala nga... Amok nga amom ti kayat ko asawan, tatang. Sa bali ngamin ti priority midikay. Anya? Unak lakit day no asino ti agtuk-tuk-tuk. Si kagayam, parigar daw. Siya nga ron, pare unyok. Nakaw may kamat paray. Anday niya ko nga arak kan pulutan, pare. Ay nawaw. Amangan no agungot ni Mrs. Kau. No agbarte kak paray. Sang paminsan langot, pare. Si kakit di ba? Narigatag no agbalin a dragon ni Mrs. Kau paray. Di ka matanagan, pare. May sabuti lang mati arak ti inumunta. May sabuti agam. Dakkel may paray. Mangirwar ka kiti ti baso kan plataw. Agsyat na. Nakapasa nga minti anak ko iti board exam na. Kayat ko tiyag silibrar, pare. No kayat mo tag silibrar. Di jay balayo langan. Tapno makadwamet lang ti pamilya. Sa balik to lang iti balay, pare. Tapos gayam ti Rick na, pare niyo, he? Rick natin. Rick na, no dan putot a maestro. Naglakit din nun yati bagam pare. Dahil talaga yam. Nga kayo ngayon, pare. Kaano ba madan kayo ti anak? Diyos lang ti makamaw pare. Ay, kagawan niyo, Amangan mo no, kapoy ka ngamin, pare, Na, Iparpartag yung mo tanay. Mapanan titawag. O, kita anak. Andan putot ko ang maestro. Di ka ngamin nagkapoy-kapoy, Uno, nagminupursan ni bakat mo. Pare. Nakalaslastog kamot nga agsasao si Kagardo. Saan anasaya at tikasta akan tsaw mo, Anda ka maggamit ang maritel niya. Wan, pudno nga ada ti putot mo ang maestro. Ngam ada ka din na itulong mo kinkwana. Nila ang sa marive na tinagsakripisyo para iti anak yu. bakit? Ada kami, Apayan ni kumaring pinalaag. Amok ti ugalim. Napaidam ka sipod pa'y iday. Alit ko nam. Ulitan man. Ay nawaw, di ka agungot No kantsawam ti asawa. Kasla perpekto ka. Itatasi ka mo ti makantsawan. Agungot ka. Itimpla na ka man iti kape, Pina. Ay nawaw, sa di numanan tinagapgapwam gardo. Nangilibre ka manan iti ara? Ita lang man bakay. No para iti pamilyam, awan kwartam. Ngam no sa bali ataw, atamay. Naparabor ka. Ay nawaw. Di nakman ring-ringan, di pala tirikna. Itinaramit ni Delia kabayatan ti kabda kay si Balayda. Anya timbaganakan ka. Sana masapo lamang mo. Itimplan na kiti ti kapit, tanay. Makakapkapi ako. Kumusta nila kay mo, Marivena? Adda manan ije balay amare na hangover. Ayun gayam. Anya tinsawang mo kan kwa na idirabi imaray. Apay akas taunay tirurod na kan ka. Kinantsawak laang matmare. Madi nga minti kantsaw na kinilakay ko. Amo na nga rudan amarigata na ngagsikog. Kasjay pay lang tirumrumar itingiwat na. Tijak pay kayat, ipasikat na nga adda kano ti maestro aputot na. Idi binagaak nga awan matintultulong na tapaidam iti pamilya na. Kasta unay magtantirurod na. Isumot lagayam amare.
Nasaktan itimbagam. Pasensya ka na, amare. Jack na lapdan ti bagi. Gusto lang tinaramid mo, Maridelia. Pudnumot, sipod pa'y ide, napaidam day ta agardo. Imutan na ti pamilya na. Deserve na ti mabagaan iti kasta ta pudnumot. Sa dino tinagapam, si Kabina. Iti ayan da, Maridelia. Apay ka din. Ay nawaw. Anya tinaramid mo ijay. Apay anapan ka pa'y lang ijay. Anya ko matidakas na ijay, kat kumarik mo Delia. Among mata kagurgurak na ijay tao. Gumura ka kankwana, tapudno timbagana. Apay nga minakasdi ti kantyaw mo kin ni pare unyok. Sapay panakil mo kano, nga daputot mo a maestro. Ha? Apay, adain tulong mo iti panagadal ni Angelo? Ha? No di mo kaya ti makangag iti sabali at tao, aramidom nga min ti responsibilidad mo kasama. Saan akas ta a feeling baro ka lang arudan, napaidam ka pa'y iti pamilyam. Imot! Ay, wow! No di mo kaya ti makangag iti sao, agbalin ka a responsable. Aramidem ti pagrabengam kas ama ti may sa apagtaangan para iti pagsayaatan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak na ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nagpas nga'y maggaya man ni muna akalugaran tayo, nanang. Ay, wag glade sa nakaw. Nagsinnaruno kayo lang. Apay ka day. Agtutulad mo, day ta babae. Anyat ko nam. No kaano ang nagpas ngay kanumait. Talagang agtutulad, day ta babae, nanang. Ay nawaw, agtutulad mo't ngay bagbagam dita. Kay sumait, idi masikugak, nagsikug kanumait. Itata nagpas ngay mutang. Makontrol na nga raw, di pa nagpas ngay na. Napnapanan ti common sense mo si Kagladay. Di ka man lang pampanunod na kunak. Ay nawaw. Anya ti ko na muna bakit? Rumar kayo ti anak ta. Uy, lando lang kay. Nag-text namin ni Manang Agnes. Kahit anya tintiks na kan kaya. Kaya't kano ni Nanang amakita ti apo ko na. No kasta agsasabat kayo manan ijay sintraw. Uy, family day kano. Agsagana ka kiidia, tarumor tayo atalaw. At dadatatang kan Nanang. Rong timing mat day ta bakit? Ay nawaw, kasano arong timing? Schedule ko nga gisprita. Sana mabalin na may tantan. Tabangan no mapiste ti mula kanatan. Day talang agpaisong Pakikumustahan daktulatan kadananang kantatang. Okay. Alam da ito tapno at dagastusin nyo dyan. Ay nawaw, at dapay matiintad mo nga allowance may iti anak talakay. Awatam kit day tapno mailibre mat dananang kantatang iyayan. Ay nawaw, da kayo maggayam ti masabat ko muna. Sa dino ti papananyaw. Mapan ko ipasyerte anak ko. Apay ka di Gladys. Una yan, nakakutkutong ti anak ni Mona. Kasla saan mo na dumakdakkan? Sapay, naglawa ti muging na. Ay nawaw. Ne, apay yung Gladys. Napauli magkamutang. Okay ka kadilaan? Ay, kwa. Wan, okay aklaan muna. Apay nga rod nga agisam-isam ka, kasta. Ada ka di parikot? Kasla sa bali mo nga minti panangkita may anak ko. Awang makiday, si kamay, tila madmadlaw mo may. Sigurado ka? Wan, ala, agpatuloy akaw. Tapno saan kayo mulaang amataktak itilakad yaw. Bye!
At tuya, unti paghatang yung itlog, nanang. Ay nawaw, nakabaybayag kamot si Kagladays. Pasensya kayong nanang. Nakimarites kan sa mo manangamin di ta istaw, iso anabayagan ka. Kamalit ipang panunutin yung nanang. Kinapudno na. Nasalaw ko da muna kanti anak na ditadalan itay. Kinasaritak pa'y madye tao ang. Tapno di da ibaga nga isnaber da tao. Malamod to yan day ta itlaw. Ayan nga, ti anak ko, nanang. Diyak mo makita. Madama digdigusan nila kay mo. Manungal daw mo't pimanan adi mo tinigdigaws. Ay nawaw. Kas makita yung nanang. Busy da tao. Busy ka makimarmaritais kasta kaday. Awan mo trabaho. Ni nanang mo. Saan adakas ti makiinistoryan niya? Dakas ano day tanto malagoy uyaw tar aramidam. Ay nawaw. Ipa-check up mo mamal ti anak ta si Kagladays bakit? Apay ka di ayabing, Jay. Ay nawaw, tagsarod-sud ka pa lang mo. Di mo manggagaya. Tian niya. Aguyot ti anak ta. Basol mo lang, ah. Amangan no naala na reta ididinigos mo, ah. Si kanto mo nga may. Agpakalaing ka. Tasyak pa ti pabasulag. Nabayagan na itang uyot ti anak ta. Kapilitan lang nga dinigos ko, di kalaman tapno komportable mo. Hindi mo mo't ngamin maasikasaw. Anya asaan mo ang maasikaso mo? Naibagbagam mo di ta mo? Katisuman. Isu asaan ko adinigos ta aguyok ka nga rud mo? Sadot mo kit di day ta Mabalin mo't amang ipapudot kay ti pagdigos na. Agbirok ka pa lang amin itirason mo. Ay nawaw. Kumusta nga iti-check up ti apo kaw, Gladys anak kaw? Adama nun in resita dang agas nanang. Ayan na nga Sa anak pa agim matang? Ay nawaw, iti anya agapaw. Anya nga rod nga iti patumar mo iti apo kaw. Makitan to nanang. Nagadumo nga mintin resita da. Njak amaw. Amangan no nanginakit di pay dagita. Ay pangaasi manakaw. Ti masapsapol ko mati apo kok ti priority. Impa-check up mo pa ilang. No di mo malagatangan tin resita da nga agas. Ala, wunan nanang. Awanan ti ado asaaw. Ibagak to kini Binjay tagumatang inton madamdama. Kita am ti apukom nanang. Kabaulan nanti magna. Angam kita anak ko. Puro sugat matan tatumang na. Gagangay na nanang. Kasta talaga dagiti ubeng. Di mo nga minipilit no amom amarigatan pa'y ta anak mo. Kasi mo. Masapol ang maisuro adagos nanang. Tapno saan ang maitulad iti anak ni Muna. Saan matlang anasaya at apilitan tayo dagiti ubeng ang mga ramid iti di damot kabaulan. Ni nanang mo, sensitive kay launay nga may. Kita iti saan nga agbayag. Kabaulan na mutan ti tumaray. Ay napaw, di kagpakalain si Kagladays. Dumngag ka kanyak. No ipilit mo ti kayat mo. Amangan kit din no isupay ti pakaisagmakan tanak mo. Ay, piman mo ta anak mo muna. Ha? Kasla pimpiman ta anak mo muna. Di ka maasyan. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin apimpiman ti anak ko? Kat as-asikasok mo. Kita umakit nakakutkutong. Kasla saan pa yan adumakdakkan. Sa maysa, manuabulan nan. Ngam saan pa'y ang makapagna. Anya kumaita. Kita am ti anak kaw. Kabaulan nan ti magna. Kun napintas pa'y ti pamagina. Saan akas iti anak mo? Kurang sama ngamen ti ipakpakan mo dita. When now, amang ano di mo pa'y di pakpakanan iso akas ta. Ay nawaw, di ka agsao akas ta. Tadi mo amo no kasano nga asikaswag ti anak ko. Talaga laang akasta mo ti pamagina. Saan aga po tabasit kat ibagamot din asaan ko nga asikaswag. Balance diet ko mga minati pakan mo tapno saan nakasta. Agpakalaing ka man ako na akong. Nagsasaw ka, kasla amom amin aramida. Nagpuskol mo ti pa nagrup-rupa na diya babae. Ne, asino man ang tidakdaka matam anapuskol ti rupa na, muna ba kay? Day di agladis Agasam man, tamapan na kidi kumkumpara ti anak ta iti anak na. Kasla saan ka no adumakdakkel ti anak ta?
Ay na, di mulat ta ka din ikaskaso bakit? Ay sana mabalin kanyak tikas dingar aramidan na lakay. Talaga ang makaraman daya babae ko na manang. No iso ti pagragsakan na, di mo tutupan bakit? Sayang lang ti oras mo kun na. Ay saan? Maminsan pa'y nga ulitin na tikas dingin naramid na. Ha? Maminsan pa'y nga uyawon na ti anak ta. Makaraman at talaga kanya. Saan ati anak ko ti uyawon na kunaktumang? Relax ka lang ka di bakit? Unay ka? Pagpungpungtutan na ka talaga daya babae. Ala, husto day tanong ko nakmay. Ingka katidasaran ti pangaldawan tayaw, tabangan tayaw ang tanay. Mabisina ka. Adto, itinyawit ko alibro para king kanakaw. Suruan kang agbasa. Ay nawaw, anya ter aramida si Kagladay. Nay, da kayo magayam, nanang. Anyat aramidam ko na. Suruak nga agbasa ti apo ko yaw, nanang. Ay nawaw, suruam nga agbasa kat manulaang batitawan na. Wen atap no advance, nanang. Diyak kayat ama itulad ti anak ko iti anak dayi amuna, nanang. Maya nga main itirik na no lamang ti anak ko, ngam iti anak na. Ay saan ang nasaya at kasta ka panunuta manakaw. Mahilig ka amang ikumpara. Ay nawaw. Nga apay nanang, ipalubos yu ka di maartapan ti anak ni muna ti apo ko yaw. Ay diya ka mukon Kagladay. Nagadulakit din ay ang among. Anya di ang baga ni nanang kanya, Gladys? Sursurom ka nung agbasa ti anak ta. Una, tap no advance lakay. Ay nawaw, pang-asim Saan man akong kumpormitar aramidam? Manulang titawan ti anak ta. Jak ipalubos ang maartapan ti anak ni muna ti anak talakay. Kita am ti anak ni muna, nagbasit si ka. Saan mutta na dumakdakkel? Naladaw pa'y anag na. Sigurado ang maladaw tumananday di ang makabasa. Raman mo pa yun ti anak ni muna. Pudnumot lakay. Di mo ka din nakita ti anak ni muna. Naimbaglaangan ata saan akas di ti anak ta. Adayo ti nagbautanda. Dahil ta ti paglaingam. Ti mangiruruman iti pada matao. Agraman inusinting obing, irurumin mo. Ay nawaw, tikas ng ugaling. Ibatik pa'y man ti apo ko yaw, nanang. Ay nawaw, sa di naman ang ti papanam si Kagladay. Adalang papang kugatangan di tatersina. Pakanan yung magtan ti apo ko yaw, tapno dumakkal. Numalpas amangan, surwan yung agbasa, ta isupay ti maadal na. Ay naapaw, diya ka mukon Kagladay. Basta aramidin yung latanuan niya ti bagbagak, nanang. Kaasi ti anak mo iti kastangar aramidam. No apay nga main ang mahilig ka amang ikumpara. Awanan ti adu asa una, nang. Agrubata ko. Mala, agawid ka mutlada, gaus. Di mo manan ibaga ang makimaritis ka ijay. Ay nawaw, si ka magayam dayta muna. Makapakikput ka mo. Nay, di ka umadayo nga. Umasidid ka at di bagakin ka. Anya dayta aya? Anya di ibagbagam ijay istoritay? Saan kong asikasyon ti anak ko? Isu asaan adumakdakal? Naladaw anag na? Kandi na amo ti agbasa ko na? Ha? Nalabas ti kasjay apa nang iruruman mo iti anak ko? Anay ko? Apay ngay nga kabil ka? Kurang pa'y daytan! Aganad ka! Tamaminsan pa'y nga addamag ko! Ang mga no agdaratan iwat mo! Saan aga po ta advance ti anak mo? Kat kastater aramidam! Anay ko! Ay nawaw! Kalkalpas lang ti apukok anangan Gladys! Baka naman ay nanang. Na! Di mo sobrahan na! Tapno lumok magpay. Awanan sakit to ti maalan ano kastalaang. Ni nanang mo't, di yung nakita ti anak ni Muna akas lasaan amang mangan. Kaya tiyaw akas jay tumat ti itsura ti apo ko yaw. Hindi na palabas ngal daw. Ipilit mo asurwan ngagbasa. Ita, sobra manan ti pakan mo. Ayawan mo Gladys. Pakaisagbakan ti anak mo ti kastangar aramidam. Di nakman pakibiyangan, nanang. Nasken amangan ti apo ko yaw, tainton madamdama. Surwak tumot iti sports di tarwar. Tapno masurwan na dagaws. Anya! Nanang, tawagan nyo
inuman ni Tata Kanor. Ti apo ko yung nanay. Ay nawawan yat na pasama kita ang pugaw. Naigalays kabayatan ti panang isurok kinkwa na nanan. Ay napaw, naitan ti bagbagakan ka. Kung kumporme mo nga may ti papaaramid mo iti anak mo. Di mo uraya na dumakal. Di na konsir muna nanang, tulungan na. Agpaarayap kayo, pangasiyaw. Ayan ti anak ko kanasawak na nang. Daday ka ospital, binggi anak ko. Apa iti ospital? Asino tin ospital? Intaray mi ti apo ko kitay. Anya? Kasano mga main, surwan ka nun ni bakit mo iti sports. Anya nga ita, naigalis la ka nga road. Ay na, talaga na di aglabis. Tsak amo nang alalaan naman ti kastalaing na. Mano lang kitawan ti anak may ngam kastakit din, tiar aramidin na. Tapno agbalin ka no a competitive no dumakal. Maadal nan tulad taa. Nasapa unay na ita pa ng isuro ni Gladys. Kastamot lang timbagakan kwa na, ngam di na kaya ti makurektar. Amumot na jay, mahilig amang ikumpara. Manyangay, agid ang tama pa ni di ospital ah. Wala nang, mabigla ang tala ti wallet ko. Intaray da kanumot ti anak da Gladys ija ospital lang dula kay. Wain, nasabat ko na nasitang kan paribinji di tadalan itay. Anyat na pasama kanya. Naigalis ka no ti anak da. Anya? Ay, numaminsan mo nga minday di a Gladys. Wan nga rod. Kasi di anak da ter aramidin na. Mahilig nga main amang ikumpara. Ti kayat na pa'y, kat ti anak na akanayon ti staring. Ay, kaasi di ubing amairamraman iti kalukon ni nanang na. Naku nampay bakit? Jay ubing ti kakaasi ter aramidin ni nanang na. Saan nga mina nasayat nga ikumpara tayo dagiti ubing. Ta saan mat nga papada dagita. Kasi di anak na iter aramidin na. Kasano day tan lakay. Anya nga min tinararamid mo aya. Kasano anay galis ti anak ta? Jak nagayatan ti kasdi pasamak lakay. Kaya't kula ang asuruan iti sports. Agdalang ta ka sa mapasamak iti anak ta, agsagana ka. Jak impagarop ang maigalis ti anak ta lakay. Basol mo na ta. Ti kayat mo ngamin kat istaring akanayon ti anak ta. Makita mo tayo bunga tinaramid mo. Si katiga po na, naapayan na ospital ti anak ta. Awa mo basol ko lakay. Basta basol mo na ito napasamak. Basol mo, basol mo. Nabatam. Sapay la kumata mapakawan nak lakay. Suray. Ulitik man na. Nagdada ka sa mapasamak iti anak ta, di kanton pulos mapakawan. San apulos? Ay, wow! Kas naganak, ti kumapagsayaatan ti anak tayo, ti panunutan tayo. Saan tayo ida nga ikumpara iti anak ti sabali a tao. Ta saan nga agpapada ti makuna a development stage dagiti ubing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.